Biramo najbolje pojačanja svakog evroligaškog kluba, drugi deo. Maccabi. I pored povratka Bonzija Colsona i dolaska Kitona Volasa, za najbolje pojačanje izabrat ću iskusnog centra, Daniela Theisa. Dubai. Okobo, Blossom Game i Šengelija su favoriti, ali Gruzijica biram zbog ogromnog iskustva koje donosi ekipi. Bayern München. Bavarci su doveli veoma zanimljiva pojačanja i nije lako izabrati. Johannes Timan je neko koji je pre odlaska u Japan dominirao u Albi. Plus je domaći igrač, stoga moj izbor on. Olimpija Milano. Možda i prvi veći hot take. Biram čovjeka koji konačno izlazi iz senke Saše Vezenkova, Aleka Petersa. Partizan je doveo veliki broj igrača i čini se da nema nijednog ko se previše ističe. Par je ukusa, a ja ću izabrati Kevariusa Hayesa. Panathinaikos. Klub koji je doveo najzvučnije imena i ovdje je sigurno najteže odabrati. Ipak, kao najveće pojačanje, biram dolazak Željka Obradovića, najtrofejnijeg evropskog stručnjaka. Virtus je promenio transfer politiku i doveo veoma veliki broj igrača ispod radara, a moje mišljenje će se najbolje pokazati Wendell Moore Jr. Baskonija. Chris Duarte je najzvučnije ime, ali je imao problema sa ponašanjem. Moj izbor je ipak AJ Lawson, koji deluje kao ozbiljna akvizicija. Efes. Turska ekipa je dodala puno zvučnih imena. Favoriti su Dario Šarić i Mike James, ali izbor ipak pada na najboljeg strelca u istoriji Euroligi. Asvel. Velika ulaganja, mnogo zvučnih imena, a projekat je propao. Od igrača koji nisu napustili brod, koji nije ni krenuo, a već je potonuo, najveće ime je Patty Mills, koji je ujedno i moj izbor za najbolje pojačanje. Pišite nam u komentarima svoje izbore.